Жашауда адам улу бара алмасча жол жокту. Артыксыз да ол жолну кеси сүйүп жүрөги биле сайласа. Не түрлүү чырмаулага түбесе да, аны мураты жашау жолунда чырак болуп жарыткаллай келеди. Бүгүн Заман била бирге деген кезүүлүү берүүбүздүн коногу Махиляны Амашты. Амаш халкыбызда үлгүлүү, сыйы, намысы жүргөн жаштарыбыздан бириди. Бүгүнлүктө ол Ак сууда спорт комплексин таматасыды. Аны була чекленип калмагалай, жамаат маданият жумушка да тире катышады. Амаш, алайда ушакны баштар алында алай бир соруум болот. Хар Сабини да кичилигинен окунамы, булай бир мураты болот. Кесин ма бужанда иштеп көрөм деп. Сени кичи заманда муратың калды, кесин ким болуп көрөйүн? Энди хау Карина сеней халай har kimning кичилигинде барды муратлары. Мени муратым булай бу мекамны таматасы болорму эле, бу спорт жаны булай болорму деп Алла акылым болмоучу. Биринчиликтен да үйөрүмдө да төгөрөктөгүлө да айтуучу эле. Биринчиси калагың намысың, адетиң намысың болгон Алла жашоого керексе деүүчү эле. Бегирактанга тартылдык. Алая балай деп айтырча бу спортто көрүүчүйүм кесими. Дүйнө эришүүнү хорлап, халкыма да миллетимде да булай атын айттырма деп алай акылларым болуучу эле. Дүйнө эришүүлөрүн хорлай алмагаммы? Булай жашоо алай бурулганды, булай да бу ару мекамга таматалык этип турамы булай да. Сора бу кесиңе спортла күрөшүп турганса, кичилигинде эмне кайсы спортла күрөшкөнсүң? Хау спортла күрөшкөнмү, көбүрөөк карате беле күрөшкөнмү. Мындан үйрөткөн устабыз бар экесибиздин, анда күрөшүп турганмы. Андан sonra неме биле эркин тутушууга боло күрөшүп турганмын. Саубайда жамаат жумуштун үстүнөн айтканда, кесин калай келгенсе, мындан тышынан да элден болду, булай элден тышынан миллетибиздин жаны була не жамаат жумуш болсо да аңга катышкан эти сенден өгөрлөрүңдө бу ишке калай келгенсе? Хавны каруубуз болуп, каруубуз жеткен жерге, акылыбыз жеткен жерге, мен да жөңгөрлөрүмдө катышырга күрөшөбүз. Но булай жумушларга, бу жамаат бетилген жумушларга алай катышабыз. Булай карын кайгытып булай элибизге, миллетибизге тап болсун, иги болсун деп алай жумушларга катышырга күрөшөбүз. Бу элде да эне булай эмен өтмөгөнлөй, закон өтмөгөнлөй, бу жаш төлүндө булай түз жолго салууга күрөшүп, андан sonra да болушлук керек болгон адамдарга да элибиз менен бирге жаш төлүбүз менен жыйылышып, булай болушурга күрөшүп эленабыз кесибизче. Оңубузга көрө, каруубузга көрө, акылыбызга көрө. Бу баштамчылыгыңызда элчиле болушкан мейле, андан тышында ким билеклик эткенден үстүнөн айтсаң? Элде жамаатыбызга сау болуңуз деп айтамы барысына да булайга келип бизге болушуп, акчасы болгон акча беле болушканды, акчасы болмаган келип кеси колла күч беле болушкандыла, карагандыла, ар ким амалына көрө бек болушкандыла. Бегиракта бу жумушта көп карууларын жоюп, көп акчаларын жойгонла. Алла эле көп болгону бегиракта булай аладан артыгыраак карагандыларга, ала ол жабылган алим, менин шүйөкүм ол сау болсун көп кыйын кеткенди, бери жабылганы марат. Аны да Ирахайлан Мурадин аланы акчалары, кыйынлары бек көп кеткенди. Мен Мурадинни акчасынан sonra да бу элден чыкмагалай городда администрацияда келишип, бу мекемга 12 ишчи жер алганды. Булайда бүгүнлүктө элибизден чыкмагалай 12 адам бери жүрүп, мындан хакларын алып иштеген дедиле. Мамунда иштеп башланган заманда Рапафифов Назир
Биринчиси акчаларын салып, көп акчаны салып Пайфов Назирда катышкан бу жумушка, бу спорт комплекске. Бу жумушта жамаат жумуштан болот, спорттун жанынан болады. Жаш төлүнү бириктирип, алага сөз таба алганда кыйынды. Ансеп сен бу жумушну калай өтө аласа, жаш төлүгө эмне сөз айтырга күрөшөсүң? Билемиз Карина, ол bir күн биле, bir сөз биле болуп калмаганды. Аны сен жаш заманыңнан, кичи заманыңнан түзлүк биле келсең, жаш төлүдө бу андан таматталады. Бу түз адамды өтөргө айтырыктуу, түз жолго баралы деп аны кичиликтен келтире керекти. Биз түз адамдарбыз деп айта алыптырмы? Каруубузга, оңубузга көрө жаш заманыбыздан түзлүк биле жашарга күрөшүп келгенбиз да. Sonra bir 10-onu чыгарсак, элде булай этерге керекти десек, сау болсула, элдеги адамдар да төгөрөбүзгө жыйылып, калай этерге дейсегизде деп, har etken zatыбызны артка буруп карасала, кесилер көрөдү эле, биз түзлүк биле барганыбызны, ансаны булай келгизетейик деп бир айткан айтып кое алып, биз ол жылдан жылга келген затты. Сен оюмуңа көрө саулайда спортун алып айтканда, ол жаш төлүнү, жаш сабийин артыксызда жашоонда калда жерин алат дерге болукту? Экинчи жер спорт, кара күч экинчи жерин алат. Нектесең, Карина, спорт менен не күрөшсең да, калай күрөшсең да, жашооңду спортко берип койсоң да, акыл, кылык, билимни спорт кара күч өмүрдө корлой алып келди. Аны үчүн бу жаш төлү кесин спортко берген эле, умут өтмөсүн эле, акылны, билимни спорт менен корлаган терк биз деп акыл билим ол биринчи жерде, экинчи жерде спорт менен күрөшүү. Билими болмаганлай, кылыгы болмаганлай, намысы болмаганлай, кара күчү биле чыккан адам, Аллайга айтырга адамым, сиз бир заманда да Аллай адам була билим биле күчүнү мапсуатта айтканымча кайтарып айтайым, корлой алык түйүлсүз. Ол болук түйүлдү алайын. Аны үчүн кара күчүңүзбө күрөшүгүз, биринчи жерге билимни салыгыз, акылны салыгыз, намысыңызды салыгыз. Ол биринчи байрак болуп барга керекти алыбызда, намыс, кылык, адет, билим байрак болуп алында барып, аны артында аны кара күчү болго керекти. Билими, акылы болмаганлай, Карина, кара күчүнө ышанып барганлар кесилерди аңламаганлай, эллерине, миллетлерине, каралларына хайырдайынсы хаталар көп бийет Аллай адамдан. Бу ишпе күрөшкөн адамдын үстүндө кандай шартлар болго керекти? Анда түзлүк эле барга керекти. Түзлүктү тутуп барып турсаң, барып турукса, бүгүн болмаса да тамда түзлүк корлаган этеди. Түзлүгүң болмаса, не акылыңда болсун, не акчаңда болсун, бир күн болмаса, бир күн ол сени зыңнан тизилген жамаат арт бурукту. Түзлүккө барып турсаң, Аллах айтса, Аллахта болушуп барады. Түзлүк болго керекти дейм. Бүгүнлүктө бу мекемде спорттун калай түрлөрүнү үйрөтөсүз? Тренерлерди сайлаганда калай сайлагансыз? Энди бүгүн биле караганда 3сү барды. 3 секция барды. Аладан эркен эрешүүдөн бири, карате бири, sonra бокстон да болот. 3 болот. Экиси азыр эле бирине сайлап алай алганик, эртеден бери күрөшкөн, жыл саанда келген, булай аны булай кесипче сайлап алганик. Кертисин айтканда, элчиле элден болушкан көп адам болушканды. Har kimde kirip karamıyla beri nestetile turat деп келген заманда, ачылуу болгон заманда келгенде бек сейерсинген эле. Нектесең, бу мекем шөндүгү заманга келишкен, Аллай мекемди этерге да күрөшкөнбүз. Шөндүгү заманга келиширче муну келип бек сейер эткен эле, алгышлагандыла.
Şöndüge deri Allah analары, аталары elden атамалы айтып кеткен еле шөндіге дері бұл спортжан беребіз деп ақыл етмей тұрайық та, мау мекамны көріп, бұл сөзіні күрескендігісін көріп, мында бұл мамырлықны, айрулықны көріп, бізді сайбейлері бізні бері жіберге сүйебіз, қалай күллі келсілі, не затқа келсілі деп сөйлешкелей, ізлегенлей, келгенлей тұрадылы. Амаш сен үстінген айтқанда, бүгінлікте bu işten sonra başka işin barıp ne bile küreşesen üstüne etsin? Vay yok bu işten sonra başka işimde. Şönünü bütün karuvuzunda, akılımızda, akçabızında diyeyim, akçabızında bujmuşka salıp bu mekanın içinde kesip süygence bu mekanı bulay bir jbersiyik, kesip süygence bir jolga bir salsıyık. Ondan sonra jaş dölü de ösüp geledi. Бұлай орысша айтқанда системаны алайды дегенше системаны алайды етіп бір жіберсейік, бұл жерінде де жаш төліге бош етіп, кесіпді рашқа жұмышлаға кетерік бұл Аллах айтса. Шөнділікте мұны бұла күрешеміз мұны, кесіпі сүйгенше жіберече. Бұлай бір ақша, бұлай бір қиын салып, бош зарплатылаға ішлеп, бош заманларын өттіріче, бері жүріче сүймейбіз. Сүйебіз мұннан дүние решулені қорлап, бірінші жерлері алып, elimizni, milletimizni, krallarımızın atlarını ayttırtırça ola kılba tilingendi bu. Anı Allah'a süyerik biz beri jaş dölüden. O zaman da kattıraktı, bu jol karu surakları baytalık dülme. Gayrına ol begirakta bu üyürledi, bu atalanı, analanı, bu sportha saybilerin қалай ақылба жібергенлеріне көре болады. Мында айтқаным етмедің, бүгін барық күлсі бір жарада үйде тұрқсы деселі, Аллай ақылба қарасала спортқа аталары, аналары ол сайбейді ұзаққа бармайды. Алай аталары, аналары болушылық өтіп, алада біргелеріне, ақыллары бұла біргелеріне болсала бұл спортта. Аллай сайбейлі бізгелер де, біздің заманымызда да, шөндігі өсіп келген жаш төлді де алайрақты. Аталарын, аналарын, жуықларын, болушылықлары бұл керекті. Бірче болырла. 21 ömrünü sabiyi köplettip boş ayta bolmazla. Alaytda bulay, ol sizde okuan soğutalla, küreşkelle bulay, sana kelip soru sorğaları bolan mı da qallı sorula soradıla? Бүгүллүктө биздин шөнү ачылганыбыз көп болмағалай, башлагалла күрөшүп, шөнү алай булай сайбилени да жыйып, сайбиле хапар айтып, барды акылыбызда сайбилени жыйып, bir ayga bir kere, bir yıkka bir kere saybiyle bile hapar ayta tururga. Bilemse karina haparında alay süymemiz biz bu mekandan çıkan saybiyle kara küçüleri bile aylansala süymemiz. Bilemiz Begirak'ta bu kara küçtüğün ise bek men razıyım, kalıkları, namısları, adetleri bolsuyun. Biz akılımızda alaydı, jıyıp ayga bir kere eterik mi, yıkka mı eterik mi, anı bulay onu ötmegen mi, kalay eterik mi? No eterik mi, Allah aytsa kalıkını, namısını mamında, bu mekanda bere turucu. Ansı kesinde köre bolsop suatta kalığı bolgan saybi bile kalığı bolmagan saybini ortası begilludu. An sebeple kara karubla uzakka barıp tüyüldü. Bu adetin üstünden aytganda kesinde ayttın, jaş tölge en birinci kesin adetin namısın kalığın bilge kerekti. Bu tav adet degen sözünü mağanası va sana kallaydı. Tav adet degen söz ol en birincisi kesin jürüte bilgen. Ekincisi kalağımızını bizni tavulu adetimiz, namısımız begarıydı, beygidi. Anı jaş tölüge bildir alsıyık, ber alsıyık, biz o kulaktan abasını toyubuz mu boladı, oyunubuz mu boladı, kalakın namısını bilgen olay körünüp duradı. Men kesin ayrı jürütkeni bile, kalayda olturga kerek bolganın bilgeni bile,
сөз айтканда не сөз айтырга керек болгонун билгени биле, уллуга намыс берген, кичеге сый берген, аланы бүттө бирге жия келсең, ол биздин кесибибиздин ару адетибиз болуп калады. Bizни adetibizge, namısыбызга, bilmeyim men, ne kılıkны, ne namısını keltirtirge boluptu bizden ayrıldı dep. Men adetibizin namısыбызны manda көрөмөн бол gitçe kesini jerin bilip, ullu kesini jerin bilip, janşarık jerde janşay bilgen, ayrı aytırık jerde ayrı ayta bilgen dep alayrak көрөmөн adetibizin namısыбызны. Булай bizde 4 поселок болады, орусча айтканда. Аллай birinci başlagan zamanımızda 4 poseloktan top oyunga 4 komanda jıyğanik da. Ol poseloklarni bir-birleri bilen oynatganik 4 komanda etip. Sonra andan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü жерге bölüngen ile. Andan ol 4 poseloktan bir komanda jıyıp Nijni Çegemni jöngörlerimiz bile Бронова келіп, алада анда bir komanda jıyıp, birinci alanı beri konakka çakırganбыз. Konakka çakırıp, alabla örüşübül öttürgenik futboldan, top oyundan. Top oynap boşagandan sonra alanda sıylap, alabla birge alalayış bergenik. Andan sonra ala çakırganlar bizni. Alada çakırıp, alada bizni anda sıylap, alayış bergeniyle. Andan sonra o köp kurmallarını öttürüp durganбыз. Ол жұмышта барыста былай неге деп бетірелесен ойыма көрім. Бір мұратла те бол сөз ол жиі уланы. Білемсе, кәріне, har kim bu Allay zamanı kele turabız. Kişi bu telefonlardan ayrılmağallay. Har kim kesçe üylerinden çıkmağallay. Çıksalar da şaharga barda işlerinden keldile, kettile, jaştölü bir-birle xapar aytmağan Allay жұмышқа kele turabız. Allay dünyaya kele turabız. Meni jöngörlerimde men de anga bulay ege razıstülük biz süyük ma bulay da bizni qarubuz ma bu elge jettetdi. Biz süyebuz ma bu elde jaştölü bilemse bir-birlerini ayırmaşça sen mında işleyse de men anda xapar men seni bile aylanmayman. Men mınga inanama da sen mınga inanmaysa da meni seni bile xapar aytmayman dep alay bolma allay biz bunun alında klubga Bütteu elini jaş tölüsün jıyğan etkenik. Bütteu jaş tölüsün jıyğanbızda ibarısına da aytganik. Bir günden başlap, kelligiz Allay bir onuğa keleyik, bu elini 3'ke 4'ke bölme geldi jaş tölüsünde. İki adam bula aman adamga böleyik. Kelligiz bu elde bolsula aman adam, iyi adam. Anga razı bolmağın kopsunda oyumunu aytsın. Dep sonra tamatalada barillan da sonra bütteu elini jaş tölü sokun klubda Allay onuğa keldik. Bu günden başlap bu elde böyle biz iki adam oldu aman adamga. Adamны üstünde ma bu şartlarını jaratmayma, em anıda kerişallık tüyme degenin. Qallay şartladı? Tözörük tülme, jaratmayma, xapar aytmayma degenmi? Qalaqsız bolsa. Qalaqsız adam bula, neyik adam ise de, bulay qalaqsız adam bula, qalağı namısı bolmagan adam bula, bulay orusça aytkanda manga uyutuna tüyüldü. Olda qatıp duradı, menden xatasından qatıp durga düşöme, ol qalağın jerin bilmesi, bir-birge qatıp, ol süymeyim Allay adamlarını, qalağı namısı bolmagan adamı. Adamga köp zatını keçerge bolluqtu, keçerge de kerekti, alay mamunu keçallık tüyme dep sen ne zatını aytalıqsa? Adamın üstünde, bulay bu başılı aytmalı bergen sorulunu bulay içine kirseň, satqıçlık, bu birge jöngöreň bu boladı, konşun bu boladı, birgeçlik adamın boladı, sırtından bulay satqıçlık etse, many keçmeymi, keçe almayma, jaratmayma ol qalağın. Endi bulayda bu mekanın içinde tenisni bardı kesini, ol tenisniň de maqsat taxırına jettirip turabız ol tenisniň. Sonra bu mekanın içinden de trenajörni orçça aytkanda trenajörni zalı bardı. Allah aytsa ol trenajörni zalında axırına
жетtirдик дейм. Endi бүгүнлүктө Аллай акылыбыз барды. Бу элде куру эркек уруулага оңтап турма Аллай бу мекен була тышыруулага да оңтап турга сүйүк. Аллай күллөтөргө сүйөбүз. Bir yıkın içinde 2 gün boladı, 3 gün boladı. Bu mekanға erkek uruла келмегелей тышыруула жүрүчү. Шөнү Аллай акыл эте турабыз. Тышыруулага алага да bir sport ustası салып, аны буламы көрөштөргө, эли кестерими көрөшөргө сүйөрүкле, Аллай акыл эте турабыз. WhatsApp'ta группа этип, элин тышырууларын жыя турабыз. Элин тышырууларын жыйып, алага сорорго сүйөбүз. Сиз калай сүйөсүз деп. Алланы көпчүлүгү несте айтканына көрө, ол олонууга келип, Аллай терге сүйөбүз. Билемсек, Карина, бул жумушну башлаган заманда Аллай акылла башлаган эдик, биз 1-2 миллион керек болупту да. Ол 2 миллионго табарбыз, этербиз деп башлаганбыз да. Ол 2 миллиондон sonra да мешиналарыбызды сатарга түшкөндү, андан sonra өңкүчүлүгө да кирге түшкөндү. Кыйналган деткенбиз, ахырына жеттиргенбиз. Бу жумуштун ахырына жеттиргенбиз. Бүгүнлүктө мен разымы ол кыйынлыклар бүттөү бу сабийлерни бу спорт залда көргөнлөй, буланы кубаңгыларын, буланы күрөшкөнлөрүн, бу элни сабий бери жыйылманда көргөнлөй, ол кыйналганларым көз алман кетип калганлар. Унутуп койгон бул кыйналганларыбызды. Корк башлайма деген адамга кыйын болукту. Бек кыйын болукту. Этип башлап, эте алмай калдым деген игиди, уай башламаганмы, уай күрөшмегенме деген нейси. Мен акылмалайдым. Адам не жолда барса да, не жолун сайласа да, машалла bir zamanı болады. Bu ушманга керекмис, кертиси биле мен туз жолдамамы? Bir-бирле ва коюп да коядыла. Sen Алла заманың болганмы, болган эсе де былай кесиңе калай хорлагансың? Болганды. Эми былай бүттө айтмагылай, былай бир немен айтканда, бир болган хапарын айтканда, болган эми ол элини малын урлап деп бир жыйганбыз дегендикте, спорт клубка бир жыйганик дегендик халкына. Ол заманда Аллай сагышла келген эле башыма. Керек болму муну миллетин алына чыгарга деп. Керек болму уялтырга, мунда жашабы булай болор, алай болор деп Аллай акылла келген эле да башыма. Sonra Таматалага түбегеним, картлага түбегеним, элин эфендисине түбегеним, алага түбегеним да Алла хапар айтканда, аламанга алай айткан эле. Bir үйөрнү сыйын түшүрөмө деп. Ала бүттө элини 100 үйөрнү сыйларын, кыйынларын ашап туралы. Аллайны bir үйөр биле ачык этип тыймасак, көп кыйынлык жеттирикли башкалады. Биз 100 үйөрдөн эсе bir үйөрнү сайлайбыз деген эле да. Алайда мен алай бир айткан эле, андан sonra мен да алай айткан жеткеним. Алайда бир болгон эле эмем. Адамла биринчи таанышаса, алайда аны булай саңа иштерге керекти. Бек биринчи не затына эс бөлөсүң. Адамла таанышкан заманда бек биринчи, эми сүйсөң сүймесең да санына, сыфатына, кийингенине, кесине карайсың. Экинчиси кылыгына карайсың. Кылыгы калайды. Үчүнчүсү ишанырга болупмуну, ишанмазга болупмуну бу адамга деп сагыш этсең, аңа жооп жокту. Ол адам кесин bir жумушлардан сени биле бирге bir жумушлардан өткүнчүдөр, bir кыйын жумушлардан o адамды бийликтүүлсө, нектесең адам кесинде билмейди. Калай адам болганын bir жумушка тирелгенчидер. Адам жумушка тирелгенден sonra o да мен геройма да дейди. Эле o да мен сатылдым да дей. Экисинин бири. Билмейди адам кесин калай болган. Аны себепле биринчиси бай карадым, саны сыфаты кийингени нерсе келишиси. Экинчиси кылыгы намысы, акылы келишиси. Андан калганы жашоо көбүштөдү. Мен таулыма деген кезуде har адамны да көз алында bir zat сөйлгенлей турат. Сени көз алыңда не зат турат мен таулыма деген кезуде?
bir sözle aytkanda mal karını o zaman da efendisi bolğan, atın tukumunu unutkanma kim bolğan. Ol bir söz aytkan idi da, ol esimde kalgani. Milletimi alay süyeme degeni, milletim canımı berikme degeni. Bir alıp karaganda o betine tükürmezlik adam joktu degeni. Milletimi alıp karaganda, millet bile karaganda milletimi bek süyeme. Milletke bir adamla kararga jararmaydı. Bu bullaydı, millet de bullaydı dep aytırga jaramaydı. Milletimiz milletçe bizni begeru milletti. Bu milletin içinde yaşaganlağı, milletibizde yaşaganlağı ala bizni milletimizni buzallık tüyüldüle. Nek degende bulay bir alıp karaganda milletimiz begerudu. O sözünün manaсын bizge deri kelgen, ata babadan kelgen tavodetlerimizni tutup alaga alany jibерmegelle yol adetlerimizni alany kesibizden tuduklaga öttürüp yaşaubuzun alay öttürgen o tavul degen alay görünüyor manga. Бүгүнлүктө иште, жашоодо, спортто кесиңе алыңда калла борчта саласа муратларың каллайдыла? Bunlar muratlарым şönlü. Birinci atlamыбыз alaydı. Ma bu mekamni kesim süygenge derjettirip, ma bula yeterge süyem edip, bu mekamdan kara küçlerinden sonra da akıllı yaşla, adetini, namasını bilgen yaşla, milletimizni, elimizni, kralımızın kalawur bolunca yaşla çıksalamından birincisi oldu şönlü, anı süyemi. Mavlayda bokstan da, elden bokstan çıkan bek demengili yaşlarımız barlı elde karateden de alay. Bu erkin tutuşudan bu yıl açkan, şönlü açkanımız anı. Allah aytsa andan da saklayыбыз. Allah dünya erişini horlarғы yaşlarımızdan saklayыбыз. Andan da Allah aytsa jaş tölüge ala ol men tanıgan yaşla, horlap kelgen yaşla, ala jaş tölüge ülgüdülü. Kuru kara küçlörülü de koy, akılları bula, keslerini, kılıkları bula da jaş tölüge ülgüdülü ala. Har zamanını karina bir zaman çıkıp oladı. Har işinde, har adamlı da, har jumuşunda bir zamanı bolan. Biz suatta bu sport mekanının üstünde jığılganbızda, ol janı bula aytayım men de sözümü jaş tölüge. Ansı aytır zatım köptü. Bulay alıp ortalıkla karaganda jaş tölü bir 30 yılına der körüşödüle sport bula. Köp adam jılsan ötkөндөн sonra sağış etip başlaydı. Meni neге жатып турган болорум, meni şuyokум körüşkönde, meni жуugум körüşkönde, men de körüşseyim edip. Sonra kesine saybiğinden latara körüşeyim, men etmegeme, mende bolmagandy sen et dep. Kestin bilese har kimde senden körgөн etedi. Aytkanını etmeydi, körgön etedi. Anı sebepli jaş tölgü aytırgım. Zamanınızını keçetmegiz. Bu saatte zamanınızda bardı, işlegende etmeysiz, köp zamanınız bardı, kar türlüsüne öğretediler, mında kelgiz, karağız, saylağız, küreşip başlağız. Saylap, ol birincisi, saylap küreşip başlagan yaşlağa aytırgım, aytkanımça bu saatte, kaytarıp aytama, künden künge kar oğuzun koşup bargandan sonra da bilimigizin de koşuğuz. Men tuzatta aytkanımça kara karu bir zamanda bilimni, akılını horlamagandı. Anı sebepli aytkanımça bilim, akıl, kılık, bayrak bolup alla barga kerekti. Anızından kara küçün bara kerekti.